lecture series की अनिशुबा सेशन सिदा लाइब्रेरी मणिपुरी mirror.com की publisher अमसुंग editor in chief कभी हम प्रमोद अमसुंग मयांगा लेजरी ऐ शामक शेरम रिपोन मणिपुरी mirror की executive editor ओइना लेजरी मयांबु अमखाना ताराम नोचरी मशीगी lecture series की मशीगी तांकक्षिदा ओजा बिरमंगल सिंह अखोगी मणिपुरी लिटरेचर त्रिपुरा द मणिपुरी साहित्य की खोंचत अशिगी मरमदा मथंग सिदना लेक्चर पीबिगनी अमसुंग अनिसुब तांकक्ता क्वेश्चन अमसुंग आंसर की सेशन अमसुंग थंजरी जावबिरबा मयाम अनिसुब तांकक्ता ओजागा हाय बहिरमसिदा इंटरेक्शन तौबिबा जागनी lecture series की अहमदा ओजा बिरमंगल सिंहना मणिपुरी सिंगना त्रिपुरादा सेटलमेंट ओइबा मसिगी कनोसी इतिहास से मथंग सिदना अखोइदा तापिखे मसी अनिसुबा सेशन सिदा मणिपुरी लिटरेचर से त्रिपुरादा करिकरम फिबम चथरिबा अमसुंग त्रिपुरादा करंबा मतमदगी मणिपुरी लिटरेचर से सौगत्पा हौखिबा अमसुंग संस्थान क्यासिंगी कनोना खोंचतना कमायना तौरिबा लिटरेचर की मालेमसिदा अमसुंग अतै अतै मणिपुरी लिटरेचर की शुकना मणिपुरी लिटरेचर की फिबम से करिदा लेबा अमसुंग अतै अतै मरि लेनेबा मरम क्यादा मथंगसिदना लेक्चर पीबिगनी ओजा थोयो हेंदोकलबा खंगरबा मयामना खंगरबा अमसुंग मणिपुरी लिटरेचर की मरुओइबा अइबा अमा ओइबिरिबा ओजा बिरमंगल सिंह ओजा बोई ताराम नोचरी Kurandiri ya kurandiri. Aduh dia aja. Aku hajik mayam tabiri mayam, jembiri mayam. Hajik tamin nasi. Aja bira menggogi. Kontak tadi Manipuri literature, Tripurada Manipuri literature masih di matangga. Aja lagi lecture series ki anishuba lecture. Mayam kurandiri. Aigi ममांगी सेशन दा त्रिपुरादा मणिपुरी खुंदारखिबा निंथौ पालिये मतमदा कोई मणिपुरी लोन मणिपुरी कल्चर की करी स्टेटस करी फिबम दा लेरमी सी मतांग दा वारी तौजखरे ममांगी सेशन दा सोइना हाइजेगिबनी मणिपुरी लोन सी निंथौ कोनुंग दा फजना ngangnarami महाराष्ट्र बीर चंद्र मानिक की मतमदगी मथंगी निधौजिंग लोना मितिरोन फजना खंगमी महारानी सिंह अयाम मणिपुरी ओरमी मणिपुरी महारानी की मचासिंगना निधौ ओजिबजु जावखि अदुना निधौना मणिपुरी कल्चर मणिपुरी लोनबु कन्ना पेट्रोन तोरमी निधौ गी कर्मचारी राष्ट्र कर्मचारी लरप मतमदा मणिपुरी लोन खंगगदी प्रेफरेंस पिरमी हाइबगी वाफम जेना पंजगी मरमदुना नॉन मणिपुरी सिंगना मणिपुरी लोन सी तमनबगी मोय थबक इंधौगी थबक फंगबदा मतेंग होयाना मणिपुरी लोन सी तमनबगी होनरमी मरमदुना अखोना उबु फंगजे अहानबदा त्रिपुरादा अहानबा लारिक पोंगबसे त्रिपुरादगी मणिपुरी लोन तमनबगी लारिक नॉन मणिपुरी अमना मणिपुरी लोन तमनबगी लारिक नि पोंगिबे अहानबा पोंगिबे लारिक से 1916 दा प्रोजोकोपाल सिंह हाइदुना इबा मणिपुरी कुकी भाषा शिक्षा सहज उपाय हाइबदी मणिपुरी अमसुंग कुकी लोन तमनबगी यामना अलाइबा मागी पथाप आइबा दुगुम्बा लारिक अमा अहानबा होंगमी मथंगदा त्रिपुरादा मणिपुरी साहित्य होंदोकपिरंबा ओजा कैथेलाकपम चंद्र कुमारना माना मैत्री लोन है लारिक अमा मणिपुरी लोन मरुओना बेंगोली खंगबा कांगुना मणिपुरी लोन तमनबगी लारिक मिती लोन है इरमी लारिक अदु 1939 दा पोंगबनी यामना अखोइना अंगक्तदी अदी मतमदगा त्रिपुरादा फमना लेरगा माना मणिपुरी लोन गी माई स्पेलिंग वर्ड कमायना तमगनी याम फजना मरिक तुमने इरमी लारिक अदु यामना पॉपुलर होगी
Marirak Kutnam fourth edition Pongi Lari, Akotala book fair, the Mayamna, Bengali sing the Jam, Lina Hilari. So Akuna Ubada Tripurada Manipurina Kundara Pute 1798 Tegi Kundara Agasu Park and the Miti Kunma Tagite Apogi 7 years devastation. Sahitya Kuntapagi Matamda 19 dagina 19 sorry 1819 dagina 1826 asi matam singani jamna la ado Manipuri akoi 1798 tagi Manipuri khundaba hobudagi ras tagoi hobina sum koi ki cultural activities se koi uba phang aduga literary Sahitya ki khangse jam thengna la asigi maram je kona khanmada akogi ipai pusingna Manipur thadong lakhiba matam sida akogi modern literature hoji Manipur da hawri sigi 19th century ki last part 20th century ki early matam dani hawri aduna akogi ahansingna Manipur thadong lakhiba matam asigi 1819 hariba matam sidu modern Manipuri literature hawri adi matam di kanna cultural wave kanna la aba matam ni baika chandra kiti matam dagi cultural wave la ko duna akoi ahan jini ni purakhi basi culture je jam phana purakhi culture ji purakhisina culture sina rich oibdu maram na su ora bajai akoina sukuiba tehi tani jangai mathak le re su Tripurada Manipuri lon kaw jiba akoi culture nga satpan aduna adi mathang tarapada mayam loi khambi duni Tripurada maming lerabo oja kya lerami Manipur bisu nitai pasna mamangi discussion jo haijave la ana sigi magi sabok kisto kya semgalami aduna Rabindranath na sei chama mamangda Shanti Niketonda Manipuri jagoi haudopo matamda Tripurada ge nittu guruji Raskumar Buddhimanto, Nobukumar Thakur, Chandraji, Raskumar Chandraji, Tapam Bosonto Maya Muzi Puraga Manipuri Jagoi Tamba Santiniketonda Hogut Kibani. The Tripurada Tiena Sahitya Iho Lakibasi Aina Hajagiba Hanjina Sahitya Masaki Moina Purakita Moi culture gi Masaki Purakin Lakiba. Ade Amana Tripurada Manipuri sahi koi chinglon mapan gi wang madini koi Tripurada lady aduna tathok tasin communication hujiki jam nuaina flight khangde train da bu khangde gari da bu khangde jam laina Manipur tathok tasin tasu ngamni adi matamda Manipur da modern literature ho ga matamda mai ladik kari Tripurada developite akoi siga Laitabi maramna Sahitya si jam thengna ho aduna akoi ahanba larik se Manipuri lon tambagi larik 1916 dagi haure 39 da larik ama phange adi matangda akoi ge jike 40 decade ki matam dagi 50 asai jiga Manipur dagi sumang lila Manipur Tripura koibo na la aga sumang lila Sanaba team la ami akoy ay na angang uri pangjagi sumang lila group amma la aga moy kun kuding na sumang lila takke na Tripura su koiba sumang lila kulamba ati di amana khongjong wari liba Mahabharat ki Ramayan ki wari liba tu mana mayam matam da tholoi aduna ahan bada khoi lila sanaba mani akoy sumang lila ingubati ki Tripura kun da lila sanaba ki hauki aduna ahan be ibati no akogi Kekelapon Chandra Kumar na magi masasina lila sanage haibati mana mattagi parijat lirang aiba lila si mana ibani ana mai ladiki wahos haidi aduna lila si ahan da sanagi ba lilani kona ladik wenam pongni 1955 ta Sahitya ladik hairadi asina paijagi hal di mathang da su mana lilagi ladik ati ladik kaya kuida ina thamami mana hingi matamda ladik singudi pongba ngamgide mana leihidra matungda
1995 ता मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुराना मागी अनीसुबा लीलागी लारी इमागी थौगन हाइबा लारी का दुपोंगी खंबा थुबीगी वारी आसे माना समलपना बांग्ला ने इरमी अदुसु 2018 दा पब्लिशर त्रिपुरा बानी प्रकाशनी हाइबा पब्लिशर बेंगोली पब्लिशर मना अदु लारी का दु पोंग अदुमाना माना तौरम गिबो माई कंट्रीब्यूशन की दमक मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फाल नसु 1975 दा केखेलापुन चंद्र कुमार बु साहित्य भूषण उपाधि पिदुना काय खुनागी अदुना अखोइना माकी मितेलोन पारबदसु मितेलोन तमनबे मरम सिगा मागी तोबा कोई कंट्रीब्यूशन मा लेखे अदे माना मर्तगी पारिजात लेरांगाबे इरमी बस अदुना 60 years ममांगदा अदि मतमदा कोई मांगी सेंगी तोबा अदेदी मांगेना खुंदगी इंथोपा आनी तौनबा जाम कलमी मतमदुदा अदुगी मतमदुदा माना अति मांगी सेंगी तौबसी काना बनते हाइबा असिगी मेसेज मा पिरंबा नुपी सिंगु माइगी फंगबम थोपा हक नुपीगी लारिक अदना तमनगदबनी अदुना ngन्न थाजरोगेदबनी असिगुम्बा हाइबा मॉडर्न आउटलुक की मेसेज क्या सिगी नोवेल सिंगिगा पिरमी केथेलापुन चंद्र कुमार अति मथंगदा कोइना माकी केथेलापुन चंद्र कुमार की छात्रनी गुरुमयुम राजेश्वर शर्मा से ऐगिसु शिक्षा गुरु हाइतारे ऐना पोलपा नारायण खमार एबा कुनदुगी स्कूल अमगे मान हेड मास्टर ओरमी मतमदुगी मा मैट्रिक पास तरोना ढाका जगन्नाथ कॉलेज ता आए तमगु ओजानी कोगी जामना प्रतिभा लेबा कवि हाइतारे मानसु मथंगदा केथेलापंगबी हेक मथंग तारकपदा गुरुमयुम राजेश्वर शर्माना अहानबदा प्रेम लेरांगी नाचोम हाइबा वारी मसागी लारिकमा पोंगे 1977 दा अदुगी मथंगदा अखोगी गुरुमयुम राजेश्वर शर्मा की अखोगी लारिक मथंग माई पोंगी बलारिकिना जिकी हंगोई निंगोल लौनम्बी आइना 1978 पोंगी अते मथंग तारकपदा मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुराना 1996 ता लाइनिंगबी माधवी आइना मागी काव्य ग्रंथनी अदुना काव्य ग्रंथ अनि अते अमना वारी मसागी लारिकमा खोंगमी मापुसु माकी काव्य प्रतिभा की तमक मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फालना काव्य भूषण उपाधि पीदुना इकाय खुन्नगी जामना प्रतिभा लेबा कवि असे मै अयाम्बा वारी मसासु अखोगी पुराण की वारी दा बेस तौरगा इबो वारीनी प्रेम नेरांगी नाचो ममा हारिबसे अदे लाइनिंग बी माधुबी अमसुं हंगोई निंगोल लौनम्बी हारिसु कोई पुराण की वारी दा बेस तौरगा वारी जुगा तौरगा मागी लोन दा फजना काब ये तौना इरंबा अदुना खुगी जामना पुनिंग नुंसिंनिंगाय वारी दी अदि मतमदा पोंबा लारिसिंगते मागी लारिक जोनभम की मार्केट लेरमदे अदुना अयाम्बा मीना लारिक इरगसु मैनस्क्रिप्ट ओइन लेरमी लारिक ओइन फोंदोकपा ngamde फोंग लोरगा अदु जोनभम लेते लारिक पानिंग पाबगी मेतिरोन मणिपुरी लोन पाबगी रिजल्ट सु लेरमदे अदुनानी अखोइना उजबसी अखोइगी 1916 दगिना कोई 1980 64 years की मनुसिगा अखोइना लारिक मंगा हक्तंग माने मणिपुरी लोन की तमनबगी लारिक जाउना लारिक मंगा हक्तंग फोंग अखोइना उदी एगा राजेश्वर शर्मा सी माना लारिक इरगा अखोइना अंगांग ओरि मतमना पोरेगा एगे फादर का दिजाम तीनी मोजी तही लेंगा मनी माई पारे ताहन निदुरी नि अखोइदा अने कोई लारिक से
amana koi hongdoktri DL Dijenroraigi Tondrogupto Shizumana Manipuri da hando manuscript le lari goina hongdoktri jilo na paraga makta hali no lari si phung is magi labu lamjo laga di pisaduna ni mana lari ani 77 70 the mana phung lari phonga de Manipur da na kona magi mayam da pahalu ba khotu ba tawu aduna si jamna Sahitya ki the sacrifice haiba tare mukhoina tormi se aduga akoi lari phombugi wave ama anuba akoi gi radical change ma khoina Tripurada lakko udibe 1981 da Agostola book fair Agostola larik mela si hogdokhiba matung dagidi atuna akoi Manipuri stall hobe tahi dadi hangde ahanba stall hangi 1985 tani Manipur dagi Naharo Sahitya Premis Committee moi poraga akoina hairu dagi laaga aduga ahanba hangmane di mathang je ko tehi kudingi book stall hangi ade akoi Tripurada su lari forma ade koi sigi government library lady like individuals who mayama lari dina ba ho duna lari fonga lari jono bagi market ma phangmina tum mathang lari se mayama pomba hore writer kabi mayama thole aduna kogi 1982 dagina hojik matam 2020 asi 38 years ki manung sida akoina mamangdana lari manga ha phangre hojikina akoina sum tarana tu da 70 above lari ga si phong no koyamana Tripurada lari phongbage yo khemgalakpada akotola book fair ma leire asi natabada akoi Tripurada gi phongba ke phong mayam Tripurada gi phongba ke phong mayam gi atuba rule ma asida kogi leiri Tripurada jam nganliba matamda Manipur da bhau ke phong jam phongna diba matam 1947 da Mathovjit Rajkumar aiduna sampadana tawraga fortnightly thakhai che phong khonjel ena phongam khonjel je changna na chei ama makhai phongami adedi 1963 da Manipuri Sahitya Parishad Imphal gi branch ama oina Manipuri Sahitya Parishad Tripura si lingakai 1963 ki December 25 da Manipuri Sahitya gi magi ihoma purakpada Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi chuba magi rule ma leiri de mathang tarakpada 1969 da Cheyol gi tepong marup ega Rajkumar Komolji Singhona asigi marup tepong asi phongami huji fall leptana marup tepong asi phongi ado ada nomi edition ani sapta ani sima magi Sahitya gi latam maina temai leiri aduga sereng wari masa kaya regular phongi aduga marup ki tehi gi oiba sarat ki ichelaina Sahitya gi oiba tehi banga gi Sarodia Bangladesh ta it ki songkha phongi dumaina Sarodia gi isu sarat ki ichel phongami tehi khada gi mo phongole kre adugi makhatarapada 1979 da Tripura Sarkar na magi cultural art and culture department tagi Tripura China fortnightly paper ma phongba hogi up to 2018 mau asi je phongami huji je my editor aina last asi je editor maina thabakti potharaba matung dadi editor le tabe maram na je phongide ahobada fortnightly phongam ju mathang da monthly ona te phong je phong Tripurada writer mayam puthokpa Sahitya gi iho purapada adiki
Tripura chegi choba magi rule ma leisi Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi masagi literary organ takhel leira 1978 tagi komba hogi ahoba dadi quarterly na phongam bani hoji quarterly natasu tahida amtang oragasu yearly oragasu ma lietan hoji su phongi ite phongi naduna takhel leira ni choba rule ma leidi Manipuri socio-cultural organization nama jam lingaba organization ma leirami maki yepung thari ana aduge ina editor ojerami thari te 1985 tagina 1995 tehi tara masi phongami adu asigi tesu kabi kaya mayama thoi anova inod ama half ki Tripurada Tripura sarkar gi Kokborok and other minority languages and my department Malay. Adu department si kona ling company adu mamang tagana moigi tribal language sale and education department gi under the sale malirami. Aduna chumthang aina half yearly magazine ma pongi. Which is Pongi, Aduga, Ziki, my editor, Sisu, retirement, Taki, Batagi, Karanisi, Pongi. Quite short life or a girl Atesu, Tefunke, Pongi, Lamtel, Hangal, Chitrangoda, Mekli, Haba, Tefunke, Kodi, Karani, Ponga, Magadi, lecture. Do my show, Rulamadi, some tight the Uber from Kuragi. Masigi ariba sangthan amasung magi asigi soba rulama leju no Tripurada hongiba ladi singke ayamba serengi lari koina tori muji falda kono ubada sereng abong ayamba kabinatan lari koina phangba koina sum ubada kabi kum mathakta ture koi lari koina Pongma kabi Kaiba Grantha Ama Pongma, Ani Pongma, Ohum Pongma, Dumana, Kabina, Malaysia. Saying Lari Kuna Hungary Kuntra Matakta or any saying Lari Pongiba. Wari Masagina Tadet Warengi Ladisu Tadet Lamkoi Wariama Banglada Handokpa Manipuri Saying Wari Mata Banglada Handona Pomasi Taramapan Ture Bangladagi Manipuri the Handopa Lari Ani Manipuri Sahitya Sanskriti Maramda Banglalona Eva Manipuri writer singer Ayamani Bengali writer Mani Zori Adukumba Lari Nipan Akuna Uba Fangdi Tripurada ado aina ahanbada wari masagi larik tadet aina panjagi basiga akoi gurumayim Rajeshwar Sharma gi prem leirangi nasom ama aina panjakre adu asigi wari de ayama puran gi larik subud bhuski Bharat prem kotha eba magi lai tuge ayamba wari hindu mogi wari ga mani adigi mathangda tarakpada aigi wari masagi larik Mokthorb abirana ahanba 87 da pongmani ade 95 tana Mahadev ki wari ada handak 2020 da aigi Ushin naiba wari mata ahum suba igi wari mata gi lari pongre ade amana adi kabrabam dhirengi lai tharoji mahau aiba lari ama pongre asinata bada anthology Tripura gi khangatlaba Manipuri wari mata Mujiki Kokborok and other minority languages na pongmani Tripura sokana pongmani amana Manipur dagi asangmam publication na
Tripuragi wari machana lari aduna lari tare phongre adu lari ko na phongdragasu wari macha khogi journal ke ade iba wari macha iba ke asile yam phaja phaja wari tija sangita lari ko na phongdri wari ma tare ni palom ire yam phaja phaja wari yauri ne Tripuragi wari ayama wari da ai amna punchen na haira bada Tripuragi ayama wari sita Tripurada masing nikpa kangluk ama oina koina thengnariba awaba mayam koi miti kun mayam taksal iwa ate ti mayam asiki problem leire thabak phangdabagi awabagi problem leire kunna ani taunariba mangi sengi taunariba asi mathakta iba wari kya leire koi Tripurada matamada tembak ama miteina tembak na kola tembak koi Manipuri dheki tera koi dhekina suba tembak asi jamna market leirami asigi mathakta base taba wari adedi koi lakshmi phi ana phi tharambagi asigumba wari mayam ade koi siga Tripurada chatliba koi dharmagi mingda dharmagi akuba miyang haitare adugumba mayamda jumham tauba wari kaya akoi si ubo fangi Tripuragi wari mayam pinda nakoina warengi larik Tripuradagi phonghiba warengi larik singji manungda maru oina ina panjaningba Rajkumar Komolji Singana sekhenda miti census government census tabada miti kun kyale kun jita total koi miti kamna tari magi economic position lari laistu kari si jam maman leraba lari kama mana census Tripura na pongi Tripuragi mehironda miti haba lari kama han bada aina ana panjaki ba saratki scale aiduga article na pomuni am chauba asida Tripurada Manipuri khundara ba ki koi maru oraba Tripuragi mi lerami ba singi matangda wari mayam ki akoi Tripurada Manipuri ki history itara de si akoi jam maru ba reference ba lari kamani aigi maru Pannalal Rai Bengali writer ma koi ni na punna Bangla amasung Manipuri londa Tripuraga Manipurga leiramba historical relation Tripurada Manipuri na khundaraki basi mathakta itihaser aloke Tripura Manipur itihasi miyeng dagi Tripura Manipur haiba larik ama su phongge like si jamna popular oi Bangla su jawra banina Bengali result su Manipur su popular na moi publisher mana phongmani like magi third edition the market was a fourth edition ki thabak tatari Mengbam Ram Gopal Singho mana Manipuri North Song Kiton Tripuragi Pathap Manipuri di North Song Kiton je khoi Manipuri society jam maru iba ritual program ni koi siba luhomba pokpa loi pramita jawraba asigi North Song Kiton je Tripurada kare minus di asigi maramna jam mamman leiraba wari ni Mengbam Ram Gopal la iba en ruhini dotna magi khomjinba wareng macha khomjinba wareng macha abijida magi kogi Tripurada ladik embam Kitonia hainasu kori group ama leibajiki mogi haipet history asiga jam iri aduna tabate te Sushila Devi matam dudi koi Rabindranath ki mamu nupi Pratibha Devi ki magi mamanabini pongkos ga yetigi mai isi to binaba adedi Calcutta review dagi sei sakpadi Manipuri manung da ahan bhai tare Sushila Sen mai maram da su wari ko Sushila Sen mai meti ruhini dottogi meti asigi wari su jawri Wangkem Birmangal taking wari da Manipuri jamna research toba jam tikat Tripuragi
ahन मैम फंगना होगा इंफॉर्मेशन मैम से लोने या ममन लेगा लारी सोइबम सुरेश कुमार मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की जब मतम सांगना त्री तारानी तो प्रेसिडेंट ओरंबा ahन मथांग amdana लेगी तखेंद मिति खुंता बाइबल लारी ऐसी जब ममन लेगा लारी अति अमना खोइस्नाम मंगोल न संपादना तबा मालेंगी लेमाइदा मणिपुरी सिंगा माइतना लारी तदे ऐसी कोई वो फंगी अदुगा सेरिंगी लारिकता कोइना सेरिंगी लारिकती जाम खरे इन हाइजगी बुनी सेरिंग लारिक कुंद्रा अदुगा सेरिंग लारिक पोंबा कबीदी जाम खरे अदुगा लारिक कोइना पोंबा कबी कुनमु पथक्ता लेरे अदुना कोइना सेरिंग सी गुरुमयम राजेश्वर सोमासिना सेरिंग होंगु ओमे मखातारपदा कोई हाउबम रोबिंद्रो माकी सेरिंग अनि 81 82 सिदा माई सेरिंग अनि पोंगी नुंसी खुदो अमसुंग थमोय हैबा आइगा राजेश्वर सोमागी दी काव्य ग्रंथ आया अम पुराण वारीदा जुम्फम मोय हाइजखरे नुंसी खुदोल अमसुंग थमोय असिगी सेरिंग आया अम रोमांटिक सेरिंगनी लोइनाना इमालोन अमसुंग पोकनफम लमदम नुंसीबगी सेरिंग के आसु जाउरी दोखोइना मॉडर्न पोएट हाइदिबा मॉडर्न पोएट्री हौदु खिबसे अजे एन हिरोन मोइसिंग मागी पेन नेम नि असेंग ममेमेनी नामे राखपम प्रफुल्लो विजय कौरी अजे माओंदगी कोइना मॉडर्न मणिपुरी सेरिंग ने त्रिपुरादा हौरे ना कोई लौरी 1986 दा माकी लानमी अमगे नुंसी सेरिंग असी पून मासी वास्तववादी कवि मार्क्सिस्ट कवि हाई तारे माई सेरिंग आर्ट फॉर आर्ट्स ते कितमक सेरिंग इबनते सोशल प्रॉब्लम में आमजे पुखलपा अदुना माई सेरिंग दा कोना जननेता इराबोर अमसुंग बांग्लागी मार्क्सवादी कवि सुकांतोगी ममी जाम फजना ताई माई सेरिंग सिंगा खुदम मोइनाइना हाइजरबदा सेरिंग अमाई मागी हुजिक हारिबा लानमी अमगे नुंसी सेरिंग लारितगी लखतरगा माई सेरिंग लाइन मतिक अमनितंग हाइजगे हेलोमी थांगोलोदो मया थौना फेंगलब्रा हे थौमी नुंथंग दो खुदपाइतेना पाइरब्रा अदि अमना सेरिंग लेंगलगा लोबुक थन्ना फौरबदी ऐगी थमोइदा ताना थिलो अदुगा मदुदगी थोरक्पा इना सेरिंग लेंगो अदुबु सेरिंग लेंगलगा आइबते अति एनी हिरोन मोइतगी मॉडर्न पोएट्री त्रिपुरादा हौरे मथंग तारपदा कोइना साकनाइरबा कवि थांजम रोथिंद्रो माकी सेरिंग दसु अकोई खुनाई समाज अमदी मियोबगी अवा नुंगाइगी वा असी जाम फजना माई सेरिंग दा कोइना उबो फंगी अदो जे मरुओइना मणिपुरदा अकोई त्रिपुरादसु मतममा नहारोल सिंगना थबक फंगबा अवाबा मयामदगी खोइसाउनोना मोइना अरालबा लालहोबगी लंबीदा चटलपा मयामजे उरगा माना सेरिंग ओइना मागी वखन फुंगदरपसी मतेक ओइना पंजरबदा मखोइना मई हौना साउरिबसे मरम खरदी लेरमगनी ममाना मसा सिंगिदमक वारिबसिसु मरम खरदी लेरमगनी बसंतदा कुकीना खोंजेल थोकना इसे सक्निंगिबसिसु मरम खरदी लेरमगनी अदुबु मरम सिंगदुबु मरु फुकनबा होटनरबदी लमाइसिगी लेमाइसिगी कानबदी ओरोइद्रा मतमगी वाहंग इचेलेबा मागी सेरिंगी लारिगमा फोंग्रे अदुई मनुंग तंगबा सेरिंगी धर्मगी मिंगदा मालेम पुम्बदा मियो मसेन हाना सुनरीबगी
ubada kabina haidi dharma mahakse kanagino migira laigira migira natraga tamna laigira dhanmadi jon kiba kuiramare haiba mai sereng dagi aina line se uttaujaban kabi L Kumar maksu sereng laigama ihauroklaba ipom ade lilagi larigama ju pongre thamamda mangal haiba magi sereng ama yamna popular hoiba akhoi kabi sina engai bache angle tongan ba angle dagi society siga engai basigi aina sum panjani mani miga nungsibagi mari rashtra dharma barnagi tekhelna talan mangamdi haina thajaba khongjoli kabi L Kumarna magi Abdul nangbu tariya baiba serengdu zamana haidi sandhagi arati makhol ayukki ajangi paujel khingmangam khide BSF BDRna khonjel lumna hainingi nimaina turel itelgi ining kholda mang khade nimai khwaigi itelda khwai hide khoyai turelgi warini khwaigi itelda tauthore pauning kholdo Abdul nangbu tari bara nang che egi marupni aduka adi ningthokojam Dilip Kumar aina maru eba kabi amani khak loi punamakte kabi mai sereng ne ba maru eba kabi amani khak ki represent oina mayam da ina tahan jabani ningthokojam Dilip Kumar jamna Tripura gi maru eba kabi amani thenglabusu thengdri punsigi mikup ama aiba serengi abo grantha ani pongre maki thenglabusu thengdi haba lariktu da jawba thongsi amukta hangdu jamna ironda jamna strike toba serengi aduna ina mayamda share tawjari thingliba thongsi amukta hangdu amuktang pena yangjage juksida tariba pausibu mangla taibangra thokliba matou sibu karino mangla taibangla thongsi amukta hangdu aibo khunjel thokna kappasu ngamde tengthabasu ngamde kadino tawgadoba thingliba thongse amukta hangdo aina mari suba kabi oina kabi gi sereng aina lojari bose Laiksam Binod Kumar maso senior kabi mani larik kabaganta ani phong remaisu Ongjok Triba Sriti ate handak sahi ama mawangda pongdiba kauri tamhoraba manglana aduga sereng masa amutang mai jam symbolic ba jamna nungaiba line paring ahumgi serengi lambi nangdi pamli lambi ama oijeraga ei lambi dumak chacharo naningtamna lambi duda adi mathang tarakpada Tripurada Manipuri nupi kabi jamna thole iba kabi maming oina panjarabada Surakhaibam Gambhini Sita Molina kogi Ningthauja Mehma Ke Sarita Saipa Gita Panchami moidu hujudi igidre atedi phajana iri mayamara sida nupi kabi mayamara sida Surakhaibam Gambhini namna Tripura gidi namna maming diraba kabi hai tare mayam sakangma kabi ni maki kabagantha ahum phongre hanglakano wahangado bidai kangli pak bidai jatangba nang hallo oi sereng lari ahum jamai phongre no aina namna details to ina wari tawdragasu maki hanglakano ahanba kaibagronto ahanba phonggiba hanglakano wahang adudagina sum kabi amagi
फिदा फंग्रबनी मागी हंगलकनो वहंग अदु हाइबा सेरेंगदुम तगे आइना लाइन अमनि तंग हाइजगे खोंगुप जाउदना लंबीदा चटलमली जामना तपना मरमदी खोंगना नेतुना चटलिबा नापी सिंगदो अनाबा फाउदनबा पृथ्वीनसु हंगदनबा अइना चटपगी सहुम दो अनु मखातारे करीगी हाइबो वहंग अदो हंगलखिगनु हौजिकसु मरमदी एहा पृथ्वीगी थबाक्ता ना थमली महा करीगुंबमा हाइनिंगली ऐंगोंदा महा करीगुंबमा पृथ्वीना हाइनिंगली ऐंगोंदा हाइबा अदु तादगी कबीना ना थमनी हाइबसी यामना मीनिंगफुल होइबा लाइन अमा नि हाइबा जाय अकोई माइबीना खोदा पाउता पीबा गुमाना कबीना अकोई समाज का कोई वातो विशेष माना मालेंगी पृथ्वी की मैचे कोई पीनी अद मखादा कोई त्रिपुरादा कमलपुर सब डिविजन दा मिटी पांगल सिंगनाव सिंगले मोइदसु कभी थोले कोई कैनो अलाउद्दीन अमसुंग नूर रहमान नचिंबा कभी कैनो अलाउद्दीन पोलो कन्ना हिनाओ दो आइबा सेरेंग लारिगमा पोंगे अदमाना फजबदी नजरुलना बांग्ला साहित्य फज फजरब फारसी अरबी वाही पुसिलक नसिजिनब दुमाना अखोइना त्रिपुरागी पांगल कवि कैनो अलाउद्दीन खानसु मागी सेरेंग सिदा मफम चाना वाही हिंगी सिजनरमे कोई फंगनी अनाम कलाम मेहबूब कुशूर बहाना आसमानी बटला शुक्रिया नचिंबा वाही के आजमा सेरेंग फज फजना सिजनरमी अदु मासी कोई प्रेम पुजारी ओइबा कविनी आध्यात्मिक कविनी अदे कोई अलाउद्दीन मतुंगदा कोई नहा ओरिबा कविगी मनुंगदा कवि कृष्णाम मंगोल की सेरेंगी लारिक अनि पोंग्रे मैतेगी सिंगलीदा मिहुन तोंग्रे एगी लेकाईगी वारी हैबा काब ग्रंथ अनि पोंग्रे कविसिना मैतेगी सिंगलीदा मिहुन तोंग्रे हाइना रागी नहा कवि कृष्णाम मंगोलना मागी सेरेंग इंदा पेंदबो होंगी अतिगी सेरेंगी रिप्रेजेंटेटिव होइना कवि खरगे आइना नेनजरे मथंग आइना आइगी कोई त्रिपुरादा मणिपुरी साहित्य की अवाटप मदी हुजी फद नोवेल पोंग्री नोवेल गिलारी अतैदी लोइना पोंगे हाइजारे मैनास्क्रिप्ट दी लेरे लारी ओइना फोंदोपनमदी मे ममराम गोपाल की नोवेल गिलारी मैनास्क्रिप्ट लेरे अदिदी मजा कैथेला पंचंद्र कुमार गिसु मैनास्क्रिप्ट अनि नोवेल लेरमी हाय अदु हुजी थी फंगदे अदुगा लारी ओइनादी हुजी नोवेल जे पुथोपनमदी अदुगा त्रिपुरादगी ख्वाइदगी अखोइना आशा तौबा हाइबजे अनुवाद साहित्य बांग्ला की चखलबा साहित्य का नकना लेरुबगी मरमना त्रिपुरादा अखोगी अनुवाद की यामना खुदोंचाबा अखोगी बांग्लादा हंदोबा बांग्लादी मणिपुरीदा पुसलकपगी असिगी याम खुदोंचाबा त्रिपुरागी राइटर सिंगी ले अदुना अखोइना हुजिक फाउदा उनबदा अनुवाद की बांग्लादा हंदोपा लारिक तरामपन त्रिपुरादगी प्लस त्रिपुरागी राइटर की राली मपांदे पुंझलगा टोटल 19 तरा मपन खल लारिक पोंग्रे अदु ओइना मरु ओइना कोइना येंगुबदा अहानबदा कोइना उरिसे राजकुमार कोमलजी सिंगोना तखेल ngamba गरीब नवाजना त्रिपुरा बुंगममी हाइना त्रिपुरा दखल तो गयाना दिगी तखेल ngamba इरमीबा लारिक दुमाना बांग्लादा त्रिपुर बिजो हाइना हंदोमी
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯜ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯨꯟꯖꯣꯃꯣꯍꯟ ꯑꯦꯟ ꯀꯨꯟꯖꯣꯃꯣꯍꯟꯒꯤ ইলিশে সাটু অন্যান্য গল্প ইলিশামে মহাও অমসুং আতে ওয়ারি খাঙ্গাটলাবা ওয়ারি কুন আইনা বাংলাদা হান্দুকতেরাগা সাহিত্য একাডেমিনা পোঙি সি জাম পপুলার হয় সেকেন্ড এডিশন পোংরে আতে সুধি নাওরিবমগি লেই খারা পুনসি খারা কিছু রাখা কিছু জীবন আতে ইসাগি ওয়ারি জীবন যেখানে রণক্ষেত্র মণিপুরি फुंगा वारी सिंचे बांग्लादा इना इबा मणिपुरी लुको कथा असि पोंगरे वांगखेम बिरमंगलना सरचान थियामे श्रेष्ठ कविता सरचान थियामगी खगलबा कविता बांग्लादा हंदोना पोंगरे सोरखाबं गंभिनीना मणिपुर की अमसुंग त्रिपुरा की आसाम की पुंसल लगा नहा कवि सिंह खरगी खंगलबा तोरंगो आकाश अरे आसाम की सुब्रामगी निर्वाचित गल्प खंगलबा वारी बांग्लादेश हनो पोंगरे निंदो कोक्सम दिलीप कुमार ना जुलिम्बम इबम चागे नुमिति असुम सेंजी लगली हाइबदो बेला बोहे जायना बीमाबुती थियाम ओम्बी की गोतिहारा स्ट्रोट माय वारी मचा आईएस कांगजम की वारी पिक्ट्रू मणिपुरी सुटो गल्प आना हदक्ता मागी मणिपुरी खंगलबा वारी खरा बांग्लादा हंदोंना पोंगी त्रिपुरा मणिपुरी कविता मान संपादन तो बोलारी असुगुंबा लारी पोंगे अते अमना अखोगी की त्रिपुरा की निंगोल दुर्गा थाजेना लेखिबा नंगापम रंगापम चन्नु रंजिता माना लारिक दुर्गापुर वेस्ट बंगाल दुर्गापुर तक लारिक मंगा सेरेंगे लारिक माना आधुनिक मणिपुरी कविता रतन थियामेर कविता माना बांग्लादेश हंदोना पोंबा दीदी मेम चौबीगी श्रेष्ठ कविता शरतचंद थियामगी निर्वाचित खनगलब कविता सौर अस्तक आईदी कवि निपानगी खंगलब सेरें माय त्रिस्तु प्रकाशन है दुगई फोंगरे माना फोंग ट्रांसलेशन की तमक एन रंजिता एन कुंजमोहन ट्रांसलेशन अवार्ड मणिपुर नजुमा पीने इकाय खुमनग्रबनी अदुना त्रिपुरा दगा अखोगी ट्रांसलेशन सिगी जामना अखोगी आसाले त्रिपुरा दा पब्लिशर्स जम कमर्शियल होबा कलकत्ता दा दिल्ली दा ऑफिस लेरबा अक्षर पब्लिकेशन त्रिपुरा बानी प्रकाशनी सयकोट असुगुंबा ममिंग लेरबा मोजे कमर्शियल होना प्रॉफिट तोरबा ज्ञान विचित्र हारिबा असिना अखोगी मणिपुरी की बांग्लादेश हंदोकपा बा मणिपुरी कल्चर लिटरेचर मरम इबा लारिक सिंजे मोइना जामना पामी मोइना उथोना फोंगेगा राइटर्स ने रॉयल्टी होना पीरिबनी पीरगा मार्केटिंग से कलकत्ता बुक फेयर दिल्ली बुक फेयर दसु मोइ लारिसिंग से जोली अदुना मोइ कोई सिंबा लारिसिंग जे रीडर में हम जाम डिमांड ले इवन कलकत्ता दा वो अदुगी मार्केट लेरे अदुना सिगी जामना आशा कोई साहित्य से नॉन मणिपुरी बेंगोली रीडर दा खंगर मत तौबा अकोइना थौदांग अमा लौबन मनी असि आसामा थम्मेगा अैगी त्रिपुरादा मणिपुरी साहित्य खंग हाइबाइगी जति दिखरा सिंग खाइजन याम त खरम दियो थागचरी ओजाबो हनना थागचरी अदुगी मति खनवाय हाइबा तारे ओजागी नसिगी त्रिपुरादा मणिपुरी लिटरेचर की खोंचत की मतंग दा ओजाना मरिक चुमना हौगलपदगी हौना होजिकी ओरिबा फिबम मयाम दा संदोक्तिबसी अदुगी मति इम्पोर्टेंट ओय हाइना लौजै अखोगी मसिगी लेक्चर सीरीज सिगी मतंग असिदा जेंबिरिबा मयाम पुनमुपु अइना हनहना थागचै अमसुंग मणिपुरी मिरोगी मगेदगी तौगिबल खंगबा उच्चरी अदुमक्ति लिटरेचर की खोंचत सिदा अखोइना मणिपुरी मिरोना नौना पाइरिबा प्रोजेक्ट असिदा अतैगसु ओजा अतैगसु अखोइना मथंग सिदना ताकक के आदवारी सानगनी
ngasi ojana Tripuragi matangda Manipuri literature si Sahitya gi how kamaina sogalakpano amasung maru oiriba Tripurada phongkhiba lariksingi maming palakpa amasung court tona kabishingi kabita singi court tona mayamda shandokpi basi aduki matik nungai amasung maramamana Manipuri literature si kanada Tripurada literature the modern approach kam kanda lakpa kam kanda changapiba ojana pandiba aduki matik informative point aduna akoina literature da ngaujo bakya literature practice tauba amasung literature bu pambiba amasung saugat bakya na masigi information ase aduki matik makoi da kana bo igna ne khalli adu da sunatana literature gi maram kya da research tawbiriba amasung tawbagi interest leba kaya da shu masigi ojana takpiriba information masigi lecture sidagi lakot pajaba aduki matik important oiba machake alekhe adana ojabu amkahana thagati masang asida akhoigi nuai ba haibabu hoji Bangladesh tagi Manipuri mirror ki editor number of copy number sangkorsu akhoiga lei hajik leijere loina leijere hajik copy roshonara bashi nakshi konogi Bangladesh tagi ni aduge amasung BT contagion akoigi Manipuri mirror.com gi khongchata chapin ariba naha oriba jam promising oriba activist mani aduna Manipuri mirror magi Manipuri mirror gi magi dagi kobi namram shankar roshonara bashi amasung BT contagion bu taram nokjeri haji ani shubha session da akoi ojaga kana wahang paukum gi session si jatharashi aduna aina masi jawri mayamda aina kan thamjari wafam si thamjari ojada hangingba akoigi literature gi matangda natraga ate matang kya dashu ojada gi khangja hawgadaba khangba kya leijere aduna mathang oina akoi wahang pakhum gi session se chathajarasi aduna ahambada ai dara hamum probuta lakchege dara si matangda kaino kitang haidu oja kuramjari yam nungare ojagi kenosingi tabada akoigi kai hatare koina kharabdi khangba Manipuri Sahitya da Tripurada oiba kibamse adu ngasidi ojagi magi dagi hatare yamna mari chumna masung koi yamni pona so haidu yam informative oiba oimongda Sahitya habidi koi korirol gi matangda Manipuri korirol gi matangda koi Tripurada leriba kenos asida ina wahang aigi wahang ahum haktang thamjage adugi mangda ojadena khanganing modi akoigi Bhanugaski oja kabi sanaton su leidi asida kabi sanaton sina keno deni akoigi messenger da oina ma si lei aigi cell phone da keno tauna samjauri oja so kurang si sanaton aigi marup ni welcome ma su ngangalakani adu aigi wahang si oja aigi ahamba wahang se asina kanoni akoi Tripuragi maroi ba Sahitya si Agartala mapung oibanina adu Agartalagi printing press natragan Agartala da akoi larik iba phongbagi marang kaina keno torokpase asi karaba matamdagi no aduga Tripurada leiriba atei mafamda haidi Manipuri singna khundaba akoigi sengna harabada Kamalpur natraga halali natraga na akoigi Kailasor asomdasu akoigi Sahitya gi iho natraga akoi mitilonda Sahitya charcha asi kayam na kenon leibage number 2 asi wajai matang amam taw hanga chana natraga ama wari si amam loraga tawbana phagadra asum aina horin kaw gi bajai sum khengdo bana phari ne khalli okay Agartala da lari phong bai badi akoi amana Sahitya si Agartala centric oiragasu aiba singsidi mapandagi loi jawre gabini Kamalpuri aibam Robindro Dharmonogor gini ade ai isamaksu Agartala gi proper town gi nate aina live si aiga Rajeshwar Somagi Kunnar Khamarai do gegi Agartala jagi sound se tadro yeah very good
Agartala kilometer 16 kilometer labe kunji adedi Wangkem Birmangal masih subdivision nama district ama hai tare Sipaisara district Gulagati hai bedugai ni akoi silona Rotindro Thangjam Rotindro Bamutia loin sin thungya je Khosnam Mongol khwai ni mayam laaga adi activities ti chumme Agartala da Sahitya Purisol lere tore khoi tauri ado lari phong busi aho bada Agartala de phong busi lari ki quality phatte aduna hujikti ayam lari silona akoi siga DDP to na process to raga Calcutta dagi lona phong jamna mong tana khoi lari si jam pute akoi su Sahitya Purisol no raga su Calcutta dagi khoi phong lai ate publisher sing chu lona moi Calcutta dagi moi binding printing adedi cover gi moi design to ribase khoi Agartala da asi leiti aduna Calcutta based ni loina ade amana ina haidakre activities de khoi Agartala ma pandasu writer mayama leiri moi Agartala da hujik pandila aga Komolpur Bamutia adedi Gulaghati mayamdi la aga asiga Agartala da lakna lei natraga hujik su dhamon order leiraga mai Sahitya tauna chali Robindro Aibam Kormuji moi dhamon order tawre idi moi gi ledi Bamutia ai diga su moi gi Sahitya gi kabi mayam tholei diga lei idi wadi ai doctor mathangi okay mathangi question sina akogi si Bangladesh su tawi maruina akoi mapan lamda leiba haidar Manipur mapan lamda leiba si Sahitya gi lamda ba Sahitya ke mata ko shaireng oina yamna phongnarakpasi natragana shaireng oina yamna phaidajaba haigadra natragana shaireng omna yamna pamnakibana tawbra shaireng gi lariksi ibasu heli natraga pabasu henba amana ipabasu hen baina khalli si maramse karigi oina ojagi maigedaki agina su khanggenba Shaireng oina yamna phongbase se ojana haibibagi matungina wadengi natragana koigi chutogolpo haji story gi like taret muktang taruk taret muktang natraga lamkoi warina ama khaktanga phongba aduga wireless Shaireng gel like kuntram ka phongbase si Bangladesh ta su sum taw sigi maramse kari oram gana khalli aina khanbada Sahitya hairaga Sahitya aho buje Shaireng na hore loi punamak ni akoi Ramayana Mahabharata gi timro loina Shaireng hana matam tu di kiena koni thokuni hana tintina ire di Shaireng gi sanda da tintina ire ade mathang tin phawna phana lakiba akoi gi Manipuri Sahitya tu ju haibiro augri hariba khencho hariba akoi gi leiri bajilona Shaireng gi sanda mada leiraga di adu mana tawnubusi Sahitya gi aho bajilona Shaireng na hana haure adegi akoi pros goddo Bangla suni goddo sidi Bidyasagore matamde horba di mamangda moi Shaireng gi di mayama haure aduna Shaireng hina akoi masing jamna area tauna kona leiba je loi pura mutta Shaireng lede Tripurada su asi maramna oiramba jai Shaireng iba mina jame adedi amana Shaireng iba jina hairoga di thabak kya tinabale Shaireng ji mai wakhandu khallaga dana matam wakhan di mai Shaireng mai ibada khangani ithokpada di matam je akoi gi jamna laini ithokpa jai aduga karigumba wari novel ma irakpa taraga di matam jam piba ta di yam tinaba matam siga di asiga matam tina akoi na hana matam ni novel je chong iramadi tension le di ade borogolpo hare ade surogolpo adigam komo ji onugolpo aina wai khara da wari lotion bagi tare aduna Shaireng hina tiga oiba Sahitya gi wakam thundokpo ji jam line amani da aina probono ma da khangte wari ma da khangte novel ma da aina theme ma express to bada iduru mayam do Shaireng na wahi amani da sum lesson ma jai aduna oirangmani Shaireng gi kabi gi ne okay aroiba oina kona karigumba laga ye kong hajarake aroiba oina koi ei thum tajabada Tripurada maruina Agartala da or ati phum desu leira majai
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯅꯨꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡ ꯃꯔꯛ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯕ ꯂꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯀꯥꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯁꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯀꯦꯂꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯗꯕꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯄꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯦꯟꯖꯔꯒꯁꯨ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭य ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯗꯣꯈꯜ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯗꯣ ꯇꯣ ꯀꯅꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯗ ꯍꯩꯅꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯗ ꯏꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯔꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯗ ꯉꯥꯎꯖꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯗ ꯇꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯆꯔꯆꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯗ ꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯪꯔꯦꯖꯤꯗ ꯏꯕ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯀꯥꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯇꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯒꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯪꯔꯦꯖꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯊꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯕꯀꯨꯃꯥꯔ ꯊꯥꯀꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯣꯕꯀꯨꯃꯥꯔ ꯊꯥꯀꯨꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯛꯅꯤꯄꯥ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤꯄꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯟꯍꯥ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏ ꯂꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯁꯨ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯊꯣꯏꯅ ꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯣꯗꯀꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯣꯗꯅ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯔꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯄꯨ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯒꯣꯀꯨꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯒꯣꯀꯨꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ ꯁꯣꯗꯥꯅꯟꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯕ ꯔꯥꯏꯇꯔꯅꯤ ꯃꯥ ꯀꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 3 ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 2 ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯨ ꯄꯥꯕ ꯅꯝꯃꯤ ꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯅꯝꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯥꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯒꯣꯀꯨꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ ꯑꯣꯁꯤꯠ ꯗꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯁꯤꯠ ꯗꯣꯠꯇꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯒꯤ ꯐꯣꯡꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯣꯁꯤꯠ ꯗꯣꯠꯇꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅꯦ ꯑꯣꯁꯤꯠ ꯗꯣꯠꯇꯣꯅꯦ ꯑꯦꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯐꯣꯡꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯨ ꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯤꯁꯨ ꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯨ ꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯁꯨ ꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯁꯤ ꯄꯜꯂꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁꯍꯣꯔꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯅꯟꯇꯣ ꯁꯤꯡꯍ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯔꯘꯨꯅꯟꯗ ꯀꯧꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯣꯗꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯍꯧꯕꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯅ ꯍꯧꯔꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯅꯍꯥ ꯀꯕꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯀꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯀꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯨ ꯏꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯣꯗꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯀꯦ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯏ ꯒꯝꯚꯤꯔꯅꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯒꯥ ꯔꯥꯖꯦꯁꯣꯔ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯔꯤꯕ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯍꯧꯕꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯏꯔꯝꯃꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯃꯥꯅ ꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯥ
Tripurada all Tripura Jatra competition the first ribani Ramayan. This is Chairing Kaya Irami. Assamgi 19th May Assam the Moy Bhasan the Lunda Sui the Gimasan the Mana Chairing Irubumatamda Mana school head master. The education director Jen Chatterjee Kauna Puraga Takima Toraga government Takitoraga government is my irrigation. Adum Ivaja had a putagi the Bangla Iva Tadoraga my warrior Aquina Hino Babikaba Namadi Kedona Tabum Babikaba Namudu. A Bangla in a mother, Keton Mitro in a mother, they're going to meet the Tangakivan. I see you lady. Thank you. I am continuing much my am so tab the no get about information. So as you go, then I have the quiz. They see the quick Casanaton, you can the lady, I give phone the messenger to winner. Casanaton, as soon as you tani or Jasutani or just some target some Ninjumbo or the other. Hi, welcome. Ozai Kuramjari Jamnugai Tabada, I some Taras, some Jaggy Zampili. Portolagi, my kid, Tabi Broza. Tadi, have you? Tai, present time. Agortolagi, the Gaidi, Kogi, Bani Prakasani, Maran, Kaina, Lamara, and Kali, Larry Pongo, as is Amnan, the Pong, a question Pili Jamnugai. A Koi Bangladesh, Hadona, or Kuri Prakasuni, and Ama Putogi, kind of Putogna, Lady, Adu, Larry. After Sujamna Mamon Changna, Wanabiria, do Kunju Sadon Sunga in Nigeria, Larika, the Pongon, Sadona, Koki, Sumaka, the Guma, Pudong Shapa, Pundriabo. Sadon Sukura, they would like to Nuai Pili, Avatu Zampili. No idea. Was I took in a phone, Ladi? Sadona Egiladi, any phone to my. Manipuri loco kahini do boymel other low here and a second edition for on the Heidi. They Manipuri Sahitya Usangaskitiana volume town and the Dhaka book fair the Ladi Amaga to Pongan and I give Waringi Ladima Pongan and a loin Digibiga loere and a what it is. Akogi di oza oje Larik Ponga, Larik Sulaibi daba, Pasupa bidaba, du Maraktani Akona Kanogi, Saitogi Lambida, Kona, Gaurana, Sungapung, some ladies. To me, Bangladeshi di Lariki marketing late. Lariki marketing late, see the hour Nakogina marketing Malay, Manipur, Joli, the Kwasagi, publisher in Manipuri Larisim Laban in a Moiso, Larisem, Agi, Larike, I am a boy Putui, Menaski, P.Y. and a moy attack by Pinum, the way one like Ponga, some zone given in edition, Anihum, I give Prosongo Manipur, edition in Tokre, Itiasera Luke, edition Marie Tabak Tari, demand Laban in a mojo phoning Besatu, Tam, I do publisher in the Am of Palm. Okay. Thank you, Kasanaton, Adedi Ojasu, Ripon. I go to you. Sumatang Sumhang Biro, Kanaka Kaito, Gadi, Sumhadiro. Okay. There are Sanatan Hamun, Kobi Sanatan Hambo, Tashin Matagati. Matanga Electric, Kobi Namram Shankar. There are Shankar Kanaki Ojaga, Ojadagi, Kari Kantoba, Hannibal. I do. Kuram jadi. Welcome. Kuram jadi oja. Aina oja da dum hygienic ba hangning ba di. Oja dei Agartala gi Sahitya gi maramda mamalai raba wahai jam taare. Adu jam nungai jere oja. Aina oja da Haining ba amadi khangning ba sini Bangladesh ta leiba hoi Sahitya kormi oina Sahitya gi thomi kano oina hoina khara leijari se amasung Agartala da sui leiri asi Agartala da Sahitya tawriba ojasing
खरा मिंगोइना पंजाबदा ओजा लेरे ओजा मा लेरे दे ओजा बिरमंगल लेरे ओजा वांखेम बिरमंगल दे ओजा निंथोजम दिलीप दौखंगम दिलीप दुगाइदि कवि गंभिनी सुमाइना खन्ना खरा खराता अखोइना बांग्लादेश की साहित्य तौरिबा खरागा खंगनै अदु अयाम्बा कवि साहित्यिक मैमगदी खंगना दरे अमसुंग मखोगी साहित्य गसु सखंग माखंगना दरे असिगी मरमदा ओजाना माने थोंग अमा थाबा कनोगी अगरतला बांग्लादेश का असिदा ओजागी खरादी अखोई कनो तौरी अदो यामना तौना कनो कमाइना कनो तौगा जाबदा ओजाना करी खंगजबा खंग हाइबिनबा असिदी अखोगी बांग्लादेश मरुने सिलेट का अगरतला का सिदी मागी एनवायरनमेंट वाखल दे लोन जो बांग्ला अनिमा खंगे अदेदी माई अइना सिलेट चप्पा मतमदा सुम त्रिपुरा दा लाई माई खरी मागी जियोग्राफिकल च मानेबा जाम हिंदकनाबा अखोइना अखोरा चतना सुलमदा कोलासोर तौर लासन रगदी सुम खुगी भानुगास लेरे अदे ख्वाइदि चंगा सुम ओजा सेराम की खुन लेरे जाम लाइना चतुक चसिन तौनबा जायबा अखोइ असिगा इरिबा मयामनिजे पासपोर्ट तौनबे हाइबनी दुबु मयामसे सुम रिलैक्टेंट होय दिलीप तौरे अदे एल बिनु चलुरे अइना लोइनाना अते हिंदीना तौदबोई मरमना चपनमदे अते असुलमदा जखोना इनवाइट तौबुसी ओजा सेराम दी जाम तोइना लाए लोइनाना नंग खरा लामे अते मयाम लेइबसिं जु लाक्ते अब अते चेंज तौनरगदी जाम लाइना असि फाउनगदबनी अते अमना असि मरक्ता नुंगाइबा पाव मना कोई चेबेमा एल पोद्दामुनी की छेदेंगी लारिगमा अइना लास्ट कोई सिलेटल आमतमदा माइ मचानिपा एल नोनलाउना क्लिपते पिदेगे ओंदा फोंगबेना अदे इन त्रिपुरा बानी द तौरगा अलाइसे कॉपी की मरम नखरा दी तोगरे अदे कलकत्ता दे फोंगना लोइन लाए अति हयंग 18 जे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जे मणिपुर की नेपाली मणिपुर द पोंगना सरोपा मितेरोन फजन गांगी अदे मासु आदा मोइसु नेपाली साहित्य परिषद आइनामा ले तुकी भाइस प्रेसिडेंट नम्बर प्रेसिडेंट दि भवानी अधिकारी आइगा जामतिना मरु मान जाय तनु नो आने तलु जाम क्याम ताराम तोरी अखोइगी मितेगा अते ते मसिंग जाम मरक्ता अखोइ कमाइन ले मोइन कमाइन ट्रीटमेंट तोरी जामना जाम कोर्डियली तोरी द माकना लाना फोंगनी लारिक अनि दो पिरमे आइगी वरी मते लारिका इते मे लाई तो पिरमे पारगा अदि मतक्ता माय व्यूज तो भी वाइना कोना अति तो अखोइना मते मम पांगब नमदबसिजु नुंगाइबो मनि हायरगति अदि ममांगना लुकुनो चितेना खेती बिरगी ओजा सेरामना टेंस्टेट तोगा त्रिपुराबानीना पोंगना जु थोखरे असुमाना अदे बांग्लादेश तो पोंग लाइसे मणिपुर द जोन बखंगे अखोइ सिगा त्रिपुरा गवर्नमेंट लेइबा मतमदसु अखोइ मुस्लिम की इतिहास की लारी खंगे ओजा सेराम की अखोइसु नंबर मतमदी जे अखोइसु खुदोंग जाबरना दुगी लारी मार्केटिंग तोबो खोपा मणिपुर द लाई थाबद मटिंग तोबा अखोइ असुम तौदबदिनते असुम अखोइना नंबरगी तौरी माने ओजा अखोइ जामना कनो फंगी मणिपुर का बांग्लादेश का असिगी मयाइदा अगरतला न ताबसे अखोइ कु जामना चावरबो खुदोंग चाबमा अखोइ मतम खुदिंग वक्त फंगी माने थागेचरी ओजा थरचरी दर्शक अदुकी मतिक नुआय अखोगी प्रोग्राम सी मथंग चफर पति तांकगसिदा अखोगी हौजिगा इना लाक्चगे दरा जुगेश्वरपु कोबी जुगेश्वरपु सिलेक्टगी लेजरी दरा जुगेश्वरपु तारगदी ओजागा करी हाजिरिंबा हाजिरो कइनो उदेने नंगो ओजा खुरमजरी नमो कदाय उदेने लाक्तेने स्क्रीन दा स्क्रीन दा जारगदी लाक्तियो अच्छा चलो जंगे करिनो आई नंग मनी जाम उनिंगी बा नंगी
Nangi ai lari makhum ore mi ngaure Ai, kada ai na Bangladesh afawa artist to rokne ai na kan advertise story Oja jam nungajare. Oja gi keno do wari do ngasai tabade jam nungai ai jo khara matamji keno tawna changak pasi online chiga. Ado ojana ina khangning badi ojana haiki bada ina tahau bada mamangai da haiki baje khangau da re isu. Akhoi Tripura gi oina wari si tawri loina ina khangning badi Tripura hairaga akhoi khara lapthokna Tripura enter keno town manung dagi mapanda leiba sonda chakharaga khwai leiri gornogor leiri adugai ate mane metei tari mo phamsi sahitya gi akhoi thoram kaya pangthok pasi asomda kari karam tawriba asigi maramda oja khatang haibiradi si agoda nungai jagan akhoi promote ki wahang da sulai gi du ari do Agartala gi mapanda kari tawra mde han su hai khrabani asigi mapanda akoina Agartala da centric oina thabak tawro saba picture jing jeloina mapanda gi lai uji ke ai isamuk su Agartala gi nate thanaba naran khamar hai duga adugai ni ade akhoi gi ahan ba pioneer writer oiba ke chilapam Chandra Kumar originally noi gobor khola da pokna bisgau gi ne aba kona khwai da ma laki bani khwai da phama gi ni mana literature ja hawri se ade mai gi satro ina duga laitam tatpa metric pass tor ba mai gi student oina gurumem Rajeshwar Sharma maun de chu mana Manipuri literature je phangapa ade mana mukomo iba hore ade magi satro sing ni khoi jam komo el binu dai ba ade ai su kari su ai Rajeshwar gi satro nate ni khoi eduna akoi Agartala ma pande ni haije ade wangkem Birmangal division gula khati ai dugai ni jipudi Agartala de lang leirare el binusu leirare el Kumar Dhakar bari ai do Nisargo subdivision gi adugai ni masu huji Agartala de leirike Gambini ji me am khangi mase Komalpur gi Krishnam Mongol Krishnam Birola moyani ma khwai gi Gornogor gi ne aba ade ji Cindro Bamutiagi, Aibum Robindro, Dhomonogama, who still Dhomonogo the lady, Auribum Kormoji, Dhomonogorgi, they Smana, low promo from the literary activities, Jamna Agartala Pandu, Bamutia the lady, Dhomonogo the lady, Komolpur, assisting the literary activities the lake, writers in Toli from the loan, the saying a loan saying was a Agartala outside Agartala dagi lakpa writers jina bu loan sing we hel ni ti bun sing Agartala de koi Bangla ka samna na le bina ngang ma de khangde I be de khangde loan chum de mo pan gi writer jina bu sing we hel oja nungai jare yamna ado aina ado oja ngasai wafam duga khangning badi akoina akogi Sahitya ga mari leina ba program pangthok pase asi ate rom da su sumaina dum Agartala da seminar ama khangde khoigi cultural program khangde taw ba sumaina sum khojik su tawbiri bra adugi maram da oja khang cultural program je akhoi gi Bamutia da tawri de di amana khwai gi ji Krishnam Mongol je Mongol jina mana kogi literary cultural and literary forum nama same masu same ji mari mangasure asi tauraga asi gina khwaida even Sahitya academy ka collaboration do khwaida Gaurnogo da khwai town da program ya pangjo ke da koi Sahitya puri store na jamna budi to ni ramde natraga su Komalpur da ade di Dhomonogo da program koi matam da pangthui the regular oina to busidi Agartala da na oina nungai jare oja jam thank you thank you the kanogi oja shu amkana thagachi akhoi gi ngashigi thorum shigi lecture series ki matang sida ai hojik lakchage
Kopi Roshonara Bashi, Ichi Roshonara Tabiragadi, Hybiro, Ojaga Kari. Tari, Ribbon Tari. Ibu tabla. Welcome. Namaskar. Namaskar. Facebook te jam tu phangi. Jabu, jam harau jere aja. Kasi ahan betul suari sih tahu dre. Hajik tu kuidri yang cengai isi yang semua pandai le me. Aja naik tu tiap jalan nungai leko. Birthday sih pun nasi orang garang ro. Ngasi ni aja. Aja, happy birthday. Oh aja, धन्यवाद. Happy birthday, Roshan. Thank you. Happy birthday. Oja ada iki प्रश्न तुझाम के सुले जते दाई दी शुम माने मात्रो पा माने इखोंसी एकता थांगबद थांगजेले साहित्यगी जगतता दुना आई सुदु ताजगे आकी वारी सिंसे ज्ञानी गुनी मै दै शुम ताबा ताजबा दतनी आई प्रश्न दी तुंगद शुम त के आस्ते हजिक त तौनिंगाई के शुम प्रश्न अमतंग दी लेजे ओजा शुमाना इखोइदी बांग्लादेश त मरु ओइना करी बोय मेला February bu mang da thamega ekoi February da boy si प्रकाश तो बगे कोई जामना होना है बा लनु सो बोई की गुरुत्व सी February मास्टर ने खैतंग हिन ब्राने खली अदु मायना आगरतला दा कसार दा मणिपुर दा अदु मायना कुनो विशेष कोलकाता सरा अदु मायना विशेष कुनो मांट माने थाले इबरा जेसु मायना बोई प्रकाश तो बगे अदु मायना वखन खलबा ओजादा तुम तंग हंजनिंग खंगिंग ये तुम अखोई जो आगरतला बुक फेयर ना 81 दगी चाहे खुदी की चथे ऐसी मतमतदी टाइमिंग से जनवरी दे मो रमी मार्च से जो रमी तो मैं तोड़े हुजिकती February की लास्ट बुक फेयर जो हो रहे मित्रा निचोगी निगी ऐसी वो मांग तो थमगनी लारी में हम पुनरी से ऐसी ना गवर्नमेंट ने सिन में जम चावबा नॉर्थ ईस्ट कैलकाटा की मतुंगा चावबा बुक फेयर से आगरतला बुक फेयर अदिजे अमना त्रिपुरा पब्लिशर्स गिले नामा पब्लिशर में आमगी गिल मले अदुना सिनबा पुस्तक मेलायना पांगजुई अदुना पांगजुई जिना दिसंबर की फर्स्ट पार्ट असी अनि सी मा मेगा लारी में पोंगे अदुना तबदा सब डिवीजन खुदिंगी सु मेला होय सब डिवीजन खुदिंगी अदुगा मांग थमे लारी फोंबदी तोद्रे सिगा आगरतला द फोंग मेला से पूरेगा मोय आदा जोन कोन तो मरुवेना अखोगी आगरतला बुक फेयर अदे पुस्तक मेला असीबु मांग थमेगा लारी से फोंग अदुना तबदा मरकता सुसुम all the year लारी से पब्लिशर से अमनी जी सुम फोंग तले जानो फोंग इजे आगरतला बुक फेयर February December दगिना अखोगी February असी थाजी लारी फोंग बगी था हाइता इम्फाल दा दियो जा दुमाने कुन था लाइब्रा ने निर्दिष्ट इम्फाल की बुक फेयर जे मोय December दा तौरगो सु मोय दी अदुमाना लेटेस्टे अखोई Sunday खुदिंग जे लारी फोंगे हाइता रे इम्फाल जे जब तो ना लारी मसिंग जाम फोंग हमना ये तुम अखोई Facebook यांगो जो खंगी लारी से तुम Sunday खुदिंग मोय लारी फोंग जे प्रोग्राम ले रे हरे ओजा जाम हराव जे ता हरदु जाम नुंगाइ रे हरे ओजा नमस्कार अगर चेरी सोनारा अदुकी मतिक नुंगाइ चेना अछि अखोगी कनो सिदा डिस्कशन सिदा जारो पसे मतलब सु सोइदना अखोगी थोरम परेंदा जाउगिरकनी हाबगी आशा थमजरी मथंग दो ओजा अखोगी कनसिगी कनोगी लेक्चर सीरीज की कनोसी मतम सु खुयोना रे अदुना दोशनदगी तंजासु अदुम जौसरकले लोशन दिनेदा ओजादा आई कासा रामगे सॉरी कासा तो कहीं नमता हंगाई या तारे का हाइबो श्योर दरा हाइबो दे हाइबो आई वाहंग अमतंग मतिंग अमतंग आई खौरांजरी हाइबो वरी चिचिनी दा कोई लारी फोंग कोई मणिपुर दा पुगेरा अगरतला दा पुगेरा माने इंडिया पुछनबगी मतांग से इंडिया जौनबगी मतांग से कोई आई अपना बलारी कमा का अंद फोंग है ना सुन खंजरी है बा असी लारी सी फोंग का आई बाजार पुत्ते ना फले तो अमी दरा कैलम अदु जनो ना हो यार की अदु ना आई ना पांजरी वो जाते की कुनो मतिंग फंगबगी उपाय लेब्रा है बते लारी कमा फोंग का इंडिया मनुंग दे जोखनबगी कोई बॉर्डर
can report. Biti considerable of the Tarano Ocean. Akogi Tankagashi, the Biti, the Lapchage, Ojada Karigumba, Bitina, Hangadabo Hangle, Biti Haggy. Thank you, Dada. Ahando Maktada a Ojapo Kuramjari. Ojana Haikiba Wahemiamdo, Mayama informative boy, okay, new generation Gitamakta, Duga Mayama Shukanja Haure, Maduga Aina Ojata Hanja Hanging Bawahi Amana. Okay, Manipur the Githap na labor Bangladesh, Tripura, Agartala, the labor mayam, new generation mayam. Okay, normally ako Bangladesh ki the Haragadi, okay, Bangladesh the Golpo Uponash, okay, Paraga, Nungay Bapawi, Amashung, Manung Chana, Kangba Nambanina, Matang the mayama koi paningi. Aduga okay mite ki okay Manipuri, Uponash Golpo Haragana, okay, Dugjamna. Pa Bashua Banina, Kang Bashua Banina, Moduna Okoi, new generation, she Moduga Kara Taptor E. Modai Ozada Hangana, she new generation book connect over the Manipuri literature, Mashimaram the Kara, Hybira, the Kamina Okoi, new generation, Mashi literature, Sharu improved Togani, Amashun connect on the Legani. I say, Hujikata Libidi, Bangladesh, Libidi, Panda. Ozai Bangladesh ki select again. Oh, Ado aina khanbada akogi ahanbada novel padana wari hingi ho akogi wari hingi khara toina pakhalaga ahanbada de akoji torumi bangla meing na manaraga su khontok manadabani na jamwa wa parami de wahi je khangjaba mayam hu jawri sum paraga interest koidena rakani aduga laga Bangladesh, okay, Malun, Numayan to Vena Bangla, then Nuai Poku, Dumana, the Akuna, Sileta Libaje, Bangladesh, loan, do Bangladesh environment, my culture, going Kangavina, Manipuna, Mitima, whatever to Tongala Legi, Baziga, Mogi, Hinari, Maroon, culture, the folk tales, Mayam, the Kanga, Baduna, Akuna roast, I think Manum Tang with the Katan, Wabi Wadi. Pare Paragan Warakani, the Manipuri Wadi Masadi, Yam standard, wherever international standard for Hajare. Novel Dikara, we go to me, Bangla novel Paraga, Tias Hong, Udwana, Manipuri novel, Dikatandi, the Jowa Nikara, Novelga, the my Provonto essay, Dikara. Serenga wari masagadi Manipuri yam wang lit aina kanbada yam han mata katang wara yam tuina paragadi koidan matane. Thank you, Oja. Betibu tagatai aduki matik nuai khoigi kanogi ngasigi session si lotion bagi tangka jawre adugi mamangda Aisho Jadagi Kanga Hogada Wahang Aman Hangja Oja. Ojata Bibra. Tai. Kanuki Ojadagi in a Katan Kanjaning Bashi, Akogi Manipuri literature, the higher literature, Shogapa Amadi literature, she Kanoto Vada, Heidi practice over the Shangstan Shingi, Loop Shingi, Kanoma, Bhumika Ama, Kogi, Bangladesh, Shukang de Kudamoina, Bangladesh. कोई संस्था सिंह बांग्लादेश में कोई साहित्य संस्था नत्रगा लिटरेचर की अत्यंत संस्था लेगा मकोई सिना चावर बरोल नवा प्ले तौरी है तक कोई मसाई बिचीना है रिबा कनोगी न्यू जनरेशन भी कनोशिंदा इरकदा बकांगो सिंगा कनेक्ट होगा नत्रगा लिटरेचर एक्टिविटीज सिंगे ऑर्गेनाइज होगा इसकी मतंगा शगुप पेशी की मतंगा त्रिपुरा दा लुप सिंगी कनोशे माकी इम्पोर्टेंस से करी फिल्म लेगी सी मतंगा है भी Saitagi Sangstan Lunana, Hoyi Aina Chefong Zuzam Yamali. Aina you may have a Chefong and name I am regarded on the Tripurada day in a Chefong may am up and Jagaji, a Tibuna lady, Maruma Damkana lady, the Sakila lady, the Tumtang and Nama Pongama Tripura to them active money was Pongi. Asigi Amalade, the Saitopuri Jam Tobo Rulmalori, the Tina Saitopuri, Tina Kudingi,
Tripuradi Pongba Larik Singi Manung the best Larik Amobu 5,000 rupees award PD award se hoye Moirang Tem in Germany mana pon choto bun aduna 5,000 marai ma phong bai lai phong bogi magi part ma di expenditure cover to ri bun ki award ma PD Kaithel Apam Chandra Kumar gi maming da thaireng wari ma sa ibagi competition tawri aduga first second third tabase hanadi first tabadina lupa cha koi asalam da kavita da ahum thaireng da ahum mitaru ne aba asi moibu chama lupa chama chahum pira madu huji hengal ana lising ama cha tare chamanga smai tona cash award piri adidi aduna ta bada koi ki ye degi last year degi ni Sahitya da magi lifetime achievement da koi aduna outside Manipur within Bangladesh ko laban adugi lupa fixed deposit le adu chahi ani ni matung da 5,000 cash award plus ma tatok testing hotel le bo ko koi kaito position pina Dr. koi B Chandra memorial award ngama pi ade hadak lupa lakh ama je bhanugas kini bhanugas ki Krishna Chandra jumnam Krishna Chandra ki matani gi tina mana lupa lakh ama koi purisota pire sil chahi ani ni matunga jumnam Chandra ki award ena koi asina culture literature the lifetime achievement da koi award pi ni chahi ani matung da pirak ta 1 lakh ki koi lupa 8 to 10,000 cash award pi na buti koi ama khanari ngari mana koi ki ama leire putra putrika ge ama leire adi amana India gi nungai ba mana Sahitya Academy ana Tremi gi Manipuri gi Sahitya Academy recognized language mo oibigi matung na Manipuri language ta larik pong bada seminar da asi mayam da akoi ataba da Manipuri language ye da lupa mane koro hai tare ko tahi ma da nearly kaithui bani Sahitya Academy aduna kavita ma pa bada Sahitya Academy ko Sahitya Purishad Sahitya Academy collaboration da koi program pak se thaireng ma wari ma sa ma pa bada mana lupa listing ani makai yes adedi India gi mapan da tali India gi ate mafam da tale talagadi site na mo purani एकदम star hotel la thamani adedi plus case lupa su pirani mayam tawni ate amana traveling grant young writers ki mo moina sepagi mai grant piri Sahitya Academy adedi moge pomba ladiski matakta Sahitya Academy award man leire aduna ta bada children literature ranking the award piri adedi jubo puruskaran ingalapa below 35 ki writers ding mogi like the case 50,000 award Manipuri tamak kini high se ati pd ade if below 35 ki writer ma an first poem over with my like to standard for agadi adugi pura Sahitya Academy na like to poem ni ade Sahitya Academy na mai ladi handok pada kangde moi ladi khongde aduga translation gi mai gi amount on ataba da koi gi lari ki volume gi matung ina lere quality matung ina minimum 10,000 aduna 20,000 40,000 ga people translation gi tama semana encourage Sahitya Academy na Tripurada isu mamangi tahi dasu advisory member ta haduk tahi mangagi aibu member happy Tripura gi ona mathangi stage sudana le rakani moina program ek torok pada Tripura gi su sum thamne copy ki mamna amta print tong ko online da moi kavita paba wari mata paba mayam ta kari Tripura isu sum thamni even probasi Manipuri aina Bangladesh ko container Sahitya Academy na program na tathagi ba maina sangtang jina
तौरी साहित्यपुरी सकलोना हुजी अइना हाइबा कल्चरल लिटरेरी फोरम त्रिपुरा के हुजी पश्चिम बंगाल लिंक मोसु मा सिगी एक्टिविटीज मा संस्थान अनि से मरुना तौरी अदेदी अमना मरुप के सोबर रूल मा ले साहित्य मा सही जागे है कोंगी मोगी किया अदे अमना पब्लिशर सिंग त्रिपुरा साहित्यपुरी सोनसु लाइक फोमदा अखोगी मोरेली विभिन्न ये तौरी अते पब्लिशर सिंग जो ओरिजिनल मिटी टेक्स्ट की लारी एगी वारी कोई मिटी रोन इबला इसे पोंगी ने इबमा पदामोनी की लारी पोंगी तो मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट पोमोले ना ट्रांसलेशन जो मैं आम मोइना पोंगी प्लस बुक फेयर में ये जो लारी जो पोली मिटी मशीन ले रहे मिटी लारी तो अगरतला के सेंट्रल लाइब्रेरी ना मशीन मुझे जानते मोई 20-25 कॉपी तो मैंने कोकबोरो के अदर माइनॉरिटी लैंग्वेज से मैं ले बचे असीना लास्ट ईयर जब मोई 9 लाख रुपये निकाली हुई अदर आपको लारी के त्रिपुरा तो फॉर्मलाइज ले रहे अरे मेरी सुले मणिपुर का साथ ले इवन बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा सराउंगा अब्दुल समाद की लारी को कोई ले हैं मतलब जाओ भी Thank you जा अदुकी मतिक नुमाइदी मथंग दा आइगी वहंग दी जमना शांगदरो अदुगा अमतंग खंगजे होगे हो जाते कि अखोई की लोन की मतंग दा मणिपुरी लोन मैते लोन सी बांग्लादेश की फिल्म लंग जेनगदी खुदों चादब क्या लेबनिना मैते लोन सी इमा लोन ओइरगा सु अखोइना खतंग उइक ओइबा अदुना मैते लिटरेचर सी प्रैक्टिस तो मतंग दा शेरिंग इबा खंगदे वारेंग इबा खंगदे पाबा खंगदे अखोइना खुदों चादब क्या से थेंगनै अदुना मसाई बिथिना सु हाइतिबा अखोई कलम हाउगा लेबा जनरेशन नहाओइबा कांगोसिना लिटरेचर से तौगे हाइना खलगसु लोन की खतंग उइकोइ उटनेस सिमा लेबनिना बांग्ला ना अखोइना तंबा करी करादा लोइना बांग्ला दे चथबनिना बांग्ला दना खुयोनबा अदुगा इमालोन अदुगा सुमितेशन मिते लोन सिना खतंग वाटबा असिगी अवाबा सिमा अखोइ उबा फंगे सिम थिंगरिबन अदु त्रिपुरा दा फिल्म से कमाइना तौरि हाइदि लोन की अवाबा लेइब्रा लेइरगदि असिना लिटरेचर प्रैक्टिस तौबदा करी खुदुम चादबा थेंगनबा ओइबा जागी करी ऐसी अमतनी बांग्लादेश त्रिपुरा इवन मणिपुर हुजी कोई अनोबा न्यू जनरेशन कांगू सिंजे मोइना लोई इंग्रेजी तमिना बांग्ला में की खंगरे इवन मिटी में एक मोई खंगबा नमद्रा मिटी रोंदे ngang नमी पाबा थोकते मिटी मणिपुर की मिटी में तागिन अदुना असिगी प्रॉब्लम से तुम ले रबनी न्यू जनरेशन की इसी प्रॉब्लम अखोई की अखोई लारिक पारगसु अखोइना करियर दा मतेंग ओइबा नॉलेज बुक ने अखोइना पानारी सिंगे अंगाई लिटरेचर असुम मसिंगा वाली अदुगा आई अखोइना इसामक अखोई मणिपुरी लारिक तंबा फंगते तो अखोइना हाइसे ये कोना अखोइना जरगा सुम तौबगी वारी अदुगा इरकपदा अखोइना बांग्ला ना खुलोय हाइतारे हिमालोन की वाली वालागसु अइना खनबदा डिक्शनरी मरुइना अनि हक डिक्शनरी है जाम अइना प्रसतो नंगी हुजी अबुं खेल चंद्र की मणिपुरी टू मणिपुरी डिक्शनरी में लेरुसी मुझे आउट ऑफ मार्केट हमारे ऐसी डिक्शनरी में जान दरकार हो लोइना ना साहित्य अकादमी ना पोंबा ओजा कुंजो मोहना ये तो बेंगोली टू मणिपुरी डिक्शनरी लुपा चामंगा 10% सब्सिडी चका 450 असी मार्केट अवेलेबल हो असी लारिसिमा कलेक्शन तौबिरगदि खुद बेंगोली टू मणिपुरी होरदि अहम वार्ड से अखोई गिदि बांग्ला सिनि लाक्तुरिसे बांग्लाई वार्ड असी फंगगदि मणिपुरी करी होनि आइदो जा कुंजोमोन की डिक्शनरी दुना मतेंग होगनि अदि अमना जा खेल चंद्र गिदा सेम वार्ड में सेरेंगिरगा अति फजबा करी वार्ड ले आइदि मणिपुरी टू मणिपुरी डिक्शनरी अनि से लेरगदि यामना होट पताबे इबो खुदिंगे डिक्शनरी सम होलगदि वाही जे मनाइना लाकनी अदि अमना हुइते यूट्यूब लेरबनिना मणिपुर की इम्फाल रेडियो सेंटर ताबियो ISTV ताबियो अनो वार्ड हुजिक सरकार है मसे लेंगा हाइग्रे असी अखोइना खंगजन बदा छात्र छात्री है मसे मही रोय हाइग्रे स्कूल हाइग्रे मही संग हाइग्रे अदे मोइना तौरेइबदो अखोइजु वाही तारा तारागा जात्रा हुन बायरा मसे मोइना उरेप उयुम जुम बायना हाइग्रे फजबो कोगी लेजबो पोनी अदोदि मोइता तारागा अदुइंदो अखोइ इजीनेबा तारागा तुम वाही जो तकाबले नूट बोय में इसन थमो
wahai me am adu swabuti hainadre mifamapu hainare asi akoi lejeram ward tu kaduna ana darkar haira mi ji moi matho haira koina Tripurada matho haira mi takaje moina la langna mi matho hai du de meaning ma thabak to bagda stepani ai de hui ti moina du darkar du khoi bangla ne haira ga di ji mohut sina moi jo matho do hai gre sati nai ba na pi ji akoi pi hai de ba bangladesh tu pi haira ngoni ne mo ai pi ai du di ni tho gi pu ne na ni tho gi pu ke no pi ai du ka pi ga sati ga pu ti amatani aduna akoi potu pi gi concept le ne pi season ba kai kai ge adu akoi hari ni akoina akoi digi chu moi adu lo ko du kai wahi ne thank you akoi gi kana sing sigi session si election jabagi tangkat tu jau jare aduna aroi boina ngasi jabi iri ba mayam dagi aroi ba kai haben haning ba le tam habi dara promote aroi boina kung ka thambi Ripon thank you thagachari ojabu shu amukta hana thagachari ngasigi sigumba tanja si ojana matam khra pi bagi tamak akoi Manipuri media team na dugi tori ma khango cheri aduga loina ojai na hanjo hagi baduni wari ama na hanjo koi chitha haure koi socio economy amasung geopolitics ki kenosi sigi chaitheng haigadra asigi profile or influence akoi gi khoriro nataga koi Manipuri site to desu taram ngadai na khalli same Manipur desu Bangladesh desu asagi hoji ojana su panbi gi ba like shu haigalakpa gi machine hangalakpa morom dana paisa lekon haigada koi ihung manungi kenosi phagalakpa gi matungina Bengali medium nataga na mitei lon gi medium da tamnabagi mahutta English ta oin English da oin tamnabagi machine ang si hangalakpa na akoi Manipuri site to da khara kai haitare negative impact khara lakpa haibadu sum khalli asigi matang da sum Tripura ge mari leinana ate ate kano sum ojana kari kumba khalitang naina biragadi koi site amasung socio economic condition se mamang chahi kun manga nataga no ojawana ngang chahi jang khegi mamang da karam tawramba hojikna kari oirakpa tungdana kari oirakpa jai asigi matang se samlapna ojana khalitang haibi gadi koi tabi ba mayam amasung koi sigale ji ba mayam su koi puning loksing khara oiga daina khalli ona akoi socio economy asiga ang site ga punjal ladi asi makhan ani thok ya akoi Tripurada socio economy se je maru oiba Bangladesh su se ni low simu oina koi ayama miti hi je hingamba akoi gi lokpo mayam le Bharat Pakistan khaina gi ba matungda pandagi mi mayam changam tigedi akoi low le machine je henover ho gaya akoi miti da low sing je machine wale moina apu ho je rogi adona low une hingam do ade amana kujiki globalization gi matam je industrialization gi matam ji ge low une hingbagi pibam dosu le yakte aduna Christobar hoina matam da lai la su tamaga sakai saki doromi adusu limited sakai saki ju phangte aduna akoina business to bonam de Tripura ge miti hin aduna akoi di business to bonam de adigi low una su hingba namakte akoi awa di lai raga si challenging gi manung sigi da akoina uji anova group ama competition oina akoi di ST gi reservation ju leite competition oina akoina larik se asum tamaga dante ai serious na to batai adu tawraga mapanda uji maru oina corporate house ta government level ta ke wala amina corporate to batai Tripurada di adu kumba industry leite mapanda maru oina Delhi da Mangalore da Bombay da tatpa asulom da tatna bagi ama train malai aduna anging maya asulom da tatnari ate competition tawrona general ga competition tawnam kamu thabak pangba bank ta khangte ate ate thabak pangba mayam su jawri aduna survive to khara di jawre living of standard at a portion madi hengale zoom kai henga hane gi labor style gi position hengale ate amna hana level le ramado khara rai paisa lupa taki tawna zoom kai fajan sana liba khara ma leide abada hana gi
एवरेस्ट ले मतलब ना वाना ले ग्रुप हम जो ले कोई तो असीना अमल ले द साहित्य की मतंग नदी साहित्य ब पोसिना लेमंद्रगसु अइना हुजी हुजी छु ताना चारगा लाई लाई सु तौनमद्रगा अदुगा साहित्य आइसे अता लाक्जरी गुम ओइबतुए सुकांतो की पूर्णिमा ता जेनो सोलसानु दियानगा हाइबा वारिदो अदुलम दले अमुका अइना स्टेटस मेंटेन तौना आइगी बैंक बैलेंस लेना आइगी गाड़ी आई इगो मैम लेरगदी मोहन सोम कौन साहित्य ओइदे साहित्य ओइदे से अता जामसु अपर मिडिल क्लास नतबा जामसु बिलो प्रॉपर्टी लाइन द लेतबा कोई स्टेज में ले मोइजगी ने साहित्य की लाई कोई हानदी हायरम को साहित्य पूरी सोचे 60 चीजें लिंगल सो तसेना मैम साहित्य लिटरेरी तौबा पाबा खोपे याम वालमी अदुना चेंज लाई जैना हाइजेगी 80 की मतुंग देदी अनोबा नहारोन जो मैम लाना राइटर मैम थोलकी अदुना हताशा मैम मनुंगदा आसागी जो इकोनॉमिक स्टेटस दसो लाई लाइसु दसो हताशा मनुंगदा आसागी लेवल में काखलप मैम नंबर लेरे साहित्य की एक्टिविटीज दसो ग्रुप अमा यामना थौना फना मचिन तुमना थोलप मैम सो ग्रुप अमा थोले दे पूरा साहित्य तौतना नाकन मदा मागी स्टेटेन तौबदा तत्की बब ले अदुना आशा हताशागी मनुंगनि चलिसे जामना उनिं काइथनिंगाइ दि किसु लेते असि मनुंगदा तो जना थोलकनी आइबा आशा थंग थैंक यू ओजा थागे ओजा कासा तोनी दि करी गुंबा वारी अतै नत्रगा क्वेश्चन का लेदि पोते रातारिबा ना थैंक यू ओके ओके ओजा को वारी खाना फंगी जब नुंगाइ रे उन तो बसु कोई रे जब नुंगाइ दे गसी उनबो फंगी सी ओके रिपोर्ट सुम कोई इनफॉर्मल होना कोई ऐसी की मतुंग सुगना का दुनांग सुम मथंग मथंग सुम लोशन बिरो लेते ओजागी लास्ट या क्लोजिंग रिमार्क्स अमगा तौरगा या ओके थैंक यू थागतिदा कनोगी इचेरो सोनारामसुंग दा जुगेशो करिगुंबा अरोगो एनो वहाय अमा नितंग हाइगदबा लेबिरगदि हाइबिरो मथंग दा कोई ओजादा लाक्चेगी इचेरो सोनारामसुंग ताजिगे ताबिरगदि हाइबिरो ओजा उसी की केनोसी यामना नुंगाइजरे वाहंग बुद्धि अतै करिसुले जते मथंग अमुक सोयदना उनागनी मिररगी सगुंबा ऑनलाइन केनोसिगा अदाइदि कोविड की केनोसी फरक प मतुंग ददि सोयदना बांग्लादेश तजो ओजा लाकनी अखोइसु चटपगी आशा थमजरी ओजा एक्सचेंज तमदी याम नुंगाइजरे ओजा ngसिगी थागचरी ओजाउ थैंक यू इचेरो सोनारा खरा हाइदो अरोगो आई कसु हाइनिगाइ लेत्रे जाम नुंगाइजरे थागचरी लेनुको ओजा नमस्कार थैंक यू मसीगी सेशन से कोई लोसिनबगी कनदु तांकागदु लौजगे दुगा मसी जावरिबा पुनमकु दरा कवि सनातन हामम दरा प्रमोद अमसुंग दरा जुगेश्वर दरा कवि रामदेव शंकर अमसुंग इचेरो सोनारा बिथि कथोजम पुनमकु प्रमोशन मणिपुरी मिरोगी मार्केटिंग अनंद थागचे ओजादा लाक्चगे ओजा कनोगी ओजादा अखोइगी मणिपुरी मिरोगी मार्केटिंग सु तोबिमल हनन उच्चरी शाम ओजाना लेक्चर सीरीजता अहमगी परबदा अमसुंग मसिगी अनिसुबा परबसिदा ओजाना पीबिखिबा ममल लेरबा कनो पुनम इन्फॉर्मेशन पुनम अमदी मरिक चुना लेखिबा अखोइगी पुआरिगी मचाकया ओइबा लिटरेचर गी मचाकया ओइबा वारिसे अखोइदा तहन बिदिना अखोइगी कानबसे अखोइना होनजरिबा कनोसी तसेंगमक ममल जाहले हाइबा हाइजेनी अदुमंगना ओजादगी हन्ना अखोइ ओजादा लाक्चगनी मथंदसु अदना ngasiगी कनोसी सेशन सी ताकगसिदा लोइसनजगे ओजा खरा हाइदु अखोइ लोरमदाइदा अखोइ जिंगिबिरिबा मयाम पुनमक्ता अमसुंग मसी यावलबा पुनमक्ता ओजा खरा थांग हाइदु अरोबोन जामना नुंगाइ थागचरी हन्ना कोई मणिपुरी मिरर असिगी
साइंस टेक्नोलॉजी की मतेंग से लौरगा अखोइना अमेरिका दा कनाडा दा बांग्ला इंडिया दा फम्मगा मैम परिसनाबो खुदम चाबो फंगबगिदमा अखोई सरुप याबिदमा मैम पुनमुक थागतरगा साइड सुम इति पिछा पिजल Thank you, Oja. Thank you so much.